درغام فرمانو خورتكيش باجار قامشلويا 27 سال لألمانيا دجي بالسر خوال لوبيا كش بكردان براستي بالسالان آلا كردستاني آويتي سر ملي خوال آويتي سر پشتا خواه بشتاری چالاکیان دبه بالسر خواه در دکوه خواه پیشاندانان گلک جاران بالسر خواه گلک جاران در دکوه میتینگان بشتاری میتینگین دن دبه و داگیر کرنا روز آوای کردستانی و ظلم سر کردین روز آوای کردستانی های شرمزار دکه هر چالاکیه که چه باجاره که آلمانیا هبه درغام بشتارد به وینه شهیدین کردستانی چی انتقینان بن چی دست گروپ چکدار بن بلند که اف درغام هون دبینن درغام فرمانو جسال 1905 و 1995 و لآلمانیا دجی بوان چالاکیین خواه گلک هفدیتن و گلک برپرسین آلمانان هفدیتن پیکانینه وزیر دیتنه سر وزیر دیتنه درغام فرمانو دبیجه او جبو ناساندنا ایشا ملت کرد لروج آوای کردستانی وی کاری دیگه دچم آلمانیا باجار دوسلدورف درغام فرمان لقل منا درغام بخيراتي شوبين براسي هر دمه آلال پشتاته آل سر ملیته و تلباجار آلمانیا دیگری تخوازی چه مساجه بدی پیامت تا چیه درغام کاک برخوین سلاوی مشتره و جمعی کماشوانی رو داور براستی از وکی یکی کرد کوری باجار قام شوم کروج جوای کردستان من سوز دایه ملت خو آخا خو حتی اثر وی جانب خدمت ملت خو براستی و کون زانن تشت بسر ملت مهات یعنی شنگاله بگر کرکوک کوبانه عفرین سریکانی براستی متخص از وی کاری وی خباتی ايش ملت خو بگیم هر کسی دنیا و عالم پیزان به چه بسر ملت ما کرد هاتی براستی براستی بروی کاری کاک بخوین من تخص المال خو ببینم وک انسان کی کرد از درکم میدان مقابل قنصلیا سفارت دایره حکومت الکوی جیبی از ايش عملت هم هر کسی از نهادی من اند بینم بتنه وی کاری دکی درغام مثلا تکون وگرتیه چادر وگرتیه او قاصورتان تبخورا دگرینیش باجار کسک آلیکاریت دکه انجی تنه وی باری داویجی سرمیه بخوده کاک بخوین براستی اف کاری کی وک انا تقول کاری کی پرزور براستی من براستی کاک بخوین براستی بتناخه زانش ما خطاب تناخه حتی اوروپیش من تشتکی حضاری چه دبه يعني وقتها قمرو بجماعي تشيكي وجه اخي دبريا صورتها دي قرتن وجه اخي وقتها مرو تاني بحرتش ويا البشابه اوروبي سكن يا انساني هاني تاني في مسألة براسي بهنا ولو تشكا عالمي بالاو بيترتي سر يعني وقت مثلا المطار يدخلوا في كاركر وقت مسرحي كم تشيك مصارك يقولوا العرضيه دريش كرن برنجو كوباني وعفرين وسريكاني وشنغال وكركوك يعني ايش كاملتي خا مش دنيا وعالم براسي كاري بتني براسي بهتر بيشكتي تركا كاك بخوين سري تنايشي نقد كسك سري شي اشترى بخوده كاكوين براستي قال لك تفجير من حتى بسيرام جالسه جالش كناندن دولاب بسيرام تقاندن تهديد هاتن من عرب براستي عرب وتركبون يعني جو تشلو او عالم حالت هون كرد حق وطن غرق ولاتي وتجاري وشناب مگو ولاتي ما هي ودجمنا كري چار پرچه يعني ولو براسي شاف علامه كوسانيت كتن وشاف ديتم كرماجي تشتغلين براسي معاز مود هاتلم اجا براسي شرطه الجم والنشرطه براسي من يقول لك درب بخارج دست دجمنا درغم تقلك بربرسي ديتن تاكيد كي نديت في مشى يعني ذيك فان شالاكين خدا الالمانيا بخوده ابراهيم كاكو بخين براسي من مستشار الماني يعني دجاره سجاره مكتوب نشان هفديتن بتليفونات بيرشيبو سلوك مقاطعه يعني سلوك مقاطعه من نورين فسفالن بقندر ولات سوريا افي نهجي واي كم شي جبل امي لاشات وافي نهجي من هفديتن بيرشيبو بوزير الدفاع بوزير خارجيه بهميه مسؤوليه وبري هاي فاسيات حفدي هاي فاسيا اشوم برلمان اوروبي دندري برلمان من بياما ملتي خوني كرد ايش ملتي خوني كرد عفرين وسريكاني وغريسبي وكركوك وشنغال وهمين تخدس واده مگو براسي هميت عطايت اوروبيم هميديتن ج المانيا بقش فرنسيا ج برتغال يعني تش دوله هب مخافتهم قصرجيتكم ام ملتي كرد بالتنين هيل يعني زما بسليمهاتي ام يعني تشما تعدل متنيت يعني امشي وقت بقى انسان مخازن بعيشن براسي من
يعني وقت أسحرت بيجم الكويدة كم زي دفاع عملية خوفكم درغم مالا تاوا دست تساوه مجي حسكر كرد ببینن کتلوی ولاتی چه کاری دکی درغم فرمانو كاك بخوين أخافتن كي داويش تبيجم براستي وقت قناة روداود أس بيجم درغام مقوتي درغام بمكن 50,000 برشة 1000 درغام يديج هن از دفاع عملياتهم حتى از بيجم بمردج من بمر راب ملتي كرد بيجي كرد وكردستان درغام وهر 1000 درغام يدهنن تمام دريج بي قال لك اسباس صاب رحمة الله بابتها ست شعبي